Poiwhana iaia nei kei te tūranga tuarua o te papatātai A-League te kapa Wellington Phoenix, whai muri ho i tā rātou patu i a Melbourne Heart ina nahi toru ki te tahi. Ko tahi ana ke te he manawatanga o te tākoro nei, ara ko Leo Bertos e kaua mō tia ana, whai muri ho i tēnei rutu e 25 miniti i mua i te mutunga o te tākoro. Hei tā Bertos e ruara noi hopea e hau manu ake ai ia, i nā rā hoki kāri i pērā rawa te kino i tāna i whakaaro tuatahi ai. Hei a pōpō tōna hauora whakamātau tauria ai, me te mōhio i ho ka pakanga rātou ki a Adelaide United, hei te rā mere. Hopefully we can continue travelling well and picking up points. The league's pretty tight. I think in a week, 3 or 4 teams can change position. So, we need to keep going and hopefully, stay in the top 2. Ka rere te kapa Phoenix ki Adelaide a pōpō, mō tā rātou pakanga hei te rā mere kia United, ko te tūmanako rā ia kia eke ki te tekau toanga i tēnei tau.